Hier. Alors, Pharaon est né dans cette maison. C'est là la maison avec celle d'à côté là. C'est ça la maison de ses parents, la maison où il est né. En 1913, donc, ils habitaient là. Et c'est la ruelle du quartier qui amène jusqu'à la Djeuma. On va la faire tout à l'heure pour voir. Donc la petite ruelle est là qui descend. Elle va aller, vous allez voir une petite maison là ici qui apparaît. Et donc leur maison était derrière là. Vers les années 1925-1930, ils étaient partis en bas. Voilà. Là maintenant, mon cousin a fait une grande maison là. Avant, c'est déjà où il y a toute la famille Pharaon habitait là-bas. Les deux, disons mon grand-père et son frère habitaient là-bas, en bas, vers les années 1925. Après, à la Seconde Guerre mondiale, on a échangé cette maison là-bas, d'en bas, avec là où nous sommes ici, où il y avait une maison kabyle. Là, c'est une maison kabyle. Avant, ici, c'était un jardin. Et ensuite, en 1948, mon père a fait construire ça avec son frère, cette maison d'en bas. Il y a 3 pièces, une pièce pour lui, une cuisine au milieu et une pièce pour son frère. Voilà, c'est ça, ils avaient. Ensuite, en 1953, il a fait faire cette maison où nous sommes ici, là. Et donc, voilà. En 1953, il a fait faire cette maison par un architecte de Fort National. À l'époque, on était déjà à Fort National. Voilà. Alors, cette maison, mon père et son frère l'ont construite vers 1948. Et la maison des grands-parents, c'était là en haut. La maison des grands-parents était en haut, occupait tout ça. Et il y avait un mur mitoyen avec l'autre maison qui est ici. Le mur faisait 1 mètre à peu près. On a récupéré le passage là quand on a pris notre moitié du mur. Voilà, par rapport avec le voisin. Et donc la maison kabyle de Pharaon était ici. Tout ce coin-là qu'on voit en face, voilà. Tu peux le photographier, c'est ce coin-là. Ici, il y avait une petite chambre qui était occupée par mon oncle paternel qui habitait avec sa femme. Tandis que nous, on habitait à l'école de Taourit Moussa. Et donc, toute la maison kabyle était ici. Et les tables étaient à peu près ce que représente cette route, plus un petit peu plus. Et la maison allait jusqu'au fond. La maison était collée à la maison voisine ici. Voilà. Maintenant, on va aller dans le quartier. Avant, donc, tout ça, c'était le jardin jusqu'à la route d'en bas. Voilà.
Donc l'ancienne maison arrivait même jusque-là, hein, pratiquement jusqu'ici. Il y avait juste une toute petite courette, juste où on rentrait. On rentrait dans la maison par là. Alors l'étable, c'était ce côté, la maison pour les personnes, c'était ici. Dans l'étable, on descendait un petit peu, la maison, on montait un petit peu. Il y a une marche à descendre, ou une marche à monter. Voilà. On descend bas. Alors, le quartier, c'était ça. Le quartier de Jean, c'était ça. Mais il faut dire que avant, c'était de la terre. Hein. C'était un sentier, il n'y avait pas de ciment comme ça. Hein. Voilà. Alors, ça, maintenant, ça a été crépi. Avant, on voyait le schiste, le mur en schiste, on le voyait avant. C'est dans cette maison que Pharaon est né. Voilà, dans celle-là. Il est né dans cette maison-là. Je pense que maintenant la maison n'est pas occupée. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors dans le quartier, voilà une maison authentique. C'était pas la nôtre, mais c'était la maison d'un voisin. Voilà. Toutes les maisons étaient comme celle-ci, hein. Voilà. C'est un peu comme ça que les maisons étaient avant qu'elles soient crépies, avant que ce soit ce crépissage-là. On descend un peu plus, là. Alors le quartier, alors l'ancienne maison du grand-père, elle était là. Voilà. C'était tout ici, voilà. Alors, ici, on avait cette pièce. Ça, c'est une pièce, une maison kabyle. Voilà. En face, là-bas, il y avait encore une deuxième pièce. Et il y a une cour au milieu. Et dans la cour, mon grand-père avait fait une petite maison en terre, une petite chambre de 2 mètres sur 1 mètre 50, dans laquelle il étudiait. Voilà. C'est un petit peu le quartier là où habitait mon père. Maintenant, c'est un cousin qui en a hérité, qui a tout racheté, qui a fait cette maison-là. C'est d'ailleurs le seul parent que nous ayons. Et mon grand-père, dans le temps, après, bon, quand Pharaon était à l'école normale, ils étaient encore ici. Après, ils sont montés là-haut, là où je t'ai montré, là où nous sommes maintenant. Pharaon avait fait mon grand-père avait fait un échange. Voilà. Ça y est. Ça y est, oui. Ouais, je suis du village de Boul Ferawan, je m'appelle De Lazareski. D'ailleurs, ça fait un bon moment que j'étais un professeur de mathématiques. Et maintenant, je vais vous parler un peu de Boul Ferawan. Comme on le connaît comme ça, il est né en 1910. Un brave homme, fils du pauvre. Il aide beaucoup les pauvres. C'est un homme qui a des principes. Un berbériste aussi qui aime le berbère, évidemment. Il a parlé de... Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout. Oui, exactement. Et ils ont transmis hein, le message qu'il a, c'est Boul Ferawan toute la jeunesse. Kabyle, évidemment. Ces œuvres, est-ce que vous avez une association, vous faites des rencontres dans cette association? Normalement, on avait une association, mais maintenant, je ne sais plus. Actuellement, c'est le mois des olives, alors on s'occupe que des olives. En Kabylie. Des olives, évidemment, c'est... Et comme il n'y a pas de pluie, on a peur. Hein? Mais La pluie, c'est la vie. est-ce qu'il y a des rencontres où on discute sur le Mouloud Pharaon? Rarement, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. دي جماعة ما تصغي ما كاكي جيب زمدا فوزي Autrement, il n'y a plus de... تجمع Il n'y a plus de ça. Il y a le café, il y a l'Internet, il y a le Facebook.
Il n'y a plus de... Le monde a changé. Il a changé dans Mais- toutes choses. Hein. Mais par rapport aux femmes et aux hommes, ça a changé. Maintenant, c'est les femmes qui font les courses à la maison. Et ils ont une liberté, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est vraiment très bon. Hein. La femme est libre. Normalement, même l'héritage, normalement, ça doit être égal, à part égale. Parce que l'homme, il est né par son père et sa mère, et la femme aussi. Pourquoi? Ça, Pour le Mouloud Faraoun, on parle toujours de Mouloud Faraoun. Ces œuvres, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité pour vous en qualité d'enseignant? Non, non, ça fait longtemps que moi je n'ai pas enseigné. Ça fait exactement. Ça date de 35 ans, 40 ans par là. Mais vous avez lu Oui, on a lu tous ces œuvres, c'est vraiment. Quel est le livre qui vous a beaucoup plus... Ils sont tous bien. Intéressants tous, ils sont tous. Il parlait que du pauvre. D'ailleurs, il était pauvre. Hein. Ses amis sont tous morts. Il n'y a plus de. Qu'est-ce que ça représente Mouloud Faraoun pour Tizi Hibel? C'est un monument. C'est vraiment. Ben, pas pour Tizi Bel seulement, pour la Kabylie. Pour l'Algérie, Pour tout. le Mamrir, c'est tous des. etc. Ils ont laissé des œuvres, ils ont laissé une richesse pour la jeunesse kabyle. Monsieur Faraoun, donc ici c'est l'ancienne C'est école. le site de l'ancienne école. C'est là où Mouloud Faraoun a été en classe. Mais là, ça a été. Dans la Révolution, l'école a été détruite. Elle a été détruite pour que les soldats français n'habitent pas dedans. Voilà. Et donc, elle a été détruite et on a reconstruit, après l'indépendance, on a reconstruit cette école-là. Avant, il y avait deux classes et deux logements. C'était deux bâtiments parallèles comme ça. Ici en haut, c'était les jardins. En bas, c'était des jardins scolaires. Parce que les écoles avaient un jardin scolaire parce qu'ils n'avaient pas un programme de sciences naturelles. Au lieu de sciences naturelles, ils avaient un programme de sciences agricoles. Les écoles indigènes faisaient le certificat d'études avec les sciences agricoles. Voilà, pas avec les sciences naturelles. Voilà, c'était un truc comme ça. Donc les écoles avaient toujours un jardin. Là maintenant, on a fait une école mixte maintenant, avec, il y a des classes en bas, il y a une cantine, il y a des logements en bas. Et en haut, les maisons métalliques qu'on a vues là-bas, c'était des salles de classe du plan de scolarisation des années 58, comme ça. Comment? Voilà, c'est ça, oui. اي على شكون تقارن ديال يكون عندها يغرى مولود معمري مولود فرعون دا شو انت كتابين تسنم مولود فرعون ايوا دا شو تنظر في مولود فرعون سنا بليك الفيس دو بوفر يود لامغون قدم سي كتابين سالو سي كتابين سالو دوك اليوم دوني سالو دوني سي شو كتابين حرش ذي قرايا سيزي كيك قرامي دا شو تنكشي على مولود فرعون سنا غايس يتسالو مياه في كتابين يحكو داف دونيتي سمشي تاشي امشي كيقرا ايش تسمى اذا تغادى من نتا تمنى ذو غير من نسا مولد فرعون ديون يورا طسم كتاب دا شو انت كتابين يقولها سكسنت لو فيس دو بوفر la terre et le sang, les chemins qui montent. دا شو انت كتابين على طول دو تاع لا تير لو سون لو فيس الفيس دو بابا شوني يمشطح هكا كيما مثقي مثلا تسمك يمتي تهضر معاه في مولود فرعون Tout
توجور توجور ما نتشاف نتسمكي لأنه كان نتو نتسرف توجور قوين أمو كهنتو Il est resté ici. Il y a après. On commence. Oui. Premièrement, ça partie زوين. Merci. الحاجة هذه Merci. Je suis très contente. Mais face à face ملي مولود في راون. Merci. Ouais, Peut-être qu'il faut c'est vous vraiment, présenter c'est vraiment un peut-être. grand plaisir. Je vais m'exprimer Merci. d'abord C'est parce très que c'est gentil. vraiment quelque chose du bien pour moi. C'est une très gentil, bonne occasion, ça absolument. fait du bien. Mais tu m'as dit Merci le moment est bien. عقلية وفي كي دولار Très كزاتي bien, merci. ça fait un grand C'est plaisir. gentil. Bon كيني تسلمت لاكي اللي كولاكي ومن قارشو كان عمر اللي كون نتيزيبل récemment كان اللي على كي ما تشكساكي je fais pas vraiment ancienne mais ملي كان يعني دير Depuis 2016 quand depuis même. 2016 3 ans. voilà Ouais, c'est bon. 2016 jusqu'à présent C'est voilà parfait. قليد ça me fait vraiment plaisir إني دغليغ ديال لاكول يقرايون سقمقان لنا من سويس نتزوقو دي كل مكان ندان قاريتي الصوت عليهم مولود في راون دمست مورثنا صافي فريمون بليزير مولود في راون سي ان غران مسيو qui a fait du atas soit pour la littérature soit في مورثيس لكن نزرا يكبديك مجهل القران يتجد ديك الروج ندي مقرانين ودي فاني يا ربي كيس نقرا ميمي لي زيليفي لو قال راسني ودي فاني يا ربي تروحوا مسيارده توالي ما كاش يقولها توالي من زوفاجين خاص ولا السينما تغرم مليح ودي فان وما تيسين بدا شو ثان دان ويد لي زوفاجين دا شو دي جا دان واث المسيو ياكي سويسي تزقو عندما تدام ميسكي غير الزمان قديم سي إلا مود زوانا لا غرسي مولاني سنكينا غورين ولا وين مد تهضر ويا ما الا نكوني نتسوث ماشي زمان هذا ويا واش تلقي كل زمان غادي ولد في راون بيان سور chaque fois durant l'anniversaire le jour de son assassinat Le 15 mars. le oui. 15 mars à chaque fois نخدم داكي Oui, la des dradi les commémorations, oui. voilà donc l'année passée par exemple on a fait une fête on s'est réunis toutes les classes, tous les niveaux. Chaque enseignant a préparé une activité pour ses élèves. C'est pas mal, oui. Ouais. Donc, on est la quatrième année, on a kiff une pièce théâtrale. C'est les travail toujours. Je profite de l'occasion, même si je suis prof en arabe, mais à chaque fois qu'il y a des occasions, je démarre le travail, je travaille. Pour démarrer, ça D'ailleurs, sincèrement. tous les Hein? livres de Pharaon sont traduits arabe. Voilà. Ils sont traduits. Vous Ils sont pouvez les traduits arabe. faire lire des textes aux زمرنا élèves en arabe. نساعدوا la bibliothèque, Ils sont نخدموا traduits فين aussi ذاك. Smazirt. Vous pouvez les Voilà. lire Smazirt également. Ouais. Voilà. نتا كنسندك لي زيليف توالينت لا بيبليوتيك نساعد كي لي زوفراج الناس نخدم دي بيس تياترال نخدم دي بريزونطاسيون سور لا في ديال الفراون نمشي نديرو ولا ندي كير يوكلي الحياة نسوكلي كيني جو مي سوي امبريسي دو فير ان بتي بويم كندام مشطوح صغيره ميلا سوازالي Mais c'est bien ça aussi, فوالا c'est une bonne chose. Merci de même de la fête c'est de l'inspiration باش نخدم السفروياكي مي قلنا اللي هضر كي كنت نقول تما مون نوفو يتعشى دي فرنسي نايد بلي مقراديو نورمي نايد بس مولود فرعون حنا سمشو السنغال على مولود فرعون داكشي هذه يمنا نديرو مولود فرعون انك نايد نومي اسك صنفا نديك نضل انك ناس ولا جامي روحها انك نايد ايفا بوسن كراك يا ولا توالي زنطلت المولد فيها وين نايد من بعد الصحه هذا رومي غيدي قرا كي بغات تزرط تنطلت المولد فيها وين كاين جوست ا دو باس ولا نكونوا بعيده قلق كان داكا كوتي نايد ولا خالتي الصحه ميدينا كاكا
أذولي أي ورومي باش أذولي تنطلت مولد فرعون يقلن زدت الريف بوخاميو إنك هنا يدولا سيت فوسي سمع نروحا أنا زغور من نروح تدي نزار تنطلت كينس غاس كوستي كيسا الانسبيراسيون شويس خما اسفروي هنا المولد فرعون زغا ما قلاش فيها ساطاس يعني هذا كان كيهد ميكيا هذا كان يهد ميكيا بون سدو الحوق فريديو ولا ميس اتو الحوق سدو فريديو ولا غميس مدن اني يدي ذا ملا ايني ميدري هنا فلن دير يز السور السينا الشوق يزغنو لون بغيت كان هذا الزرع الفضنات في اليفرن عرفت رومين غور حسامه هذا الحوض ميس مدن عرقيات شطح دار المولود الشعبان اليوم يمشوا مغيسن كيف كاكيد لي غير الزمان السايس كي نتوسن السايس كي نتوسن سمنا لك فلولو كنا دحل الدنيا فيه كيفنا الحاص يملو فيك شباح ومجاني فيك شباح ومجاني ماذا؟ الحوغ تدوغ فريديو كشماغ تيموراق غريبن إنا يديون ويك ميلان نغاسي ليس بوذرار عليا يفرح إنا كيا ذملا إني ميذر هنا فلن الدير يسور السينا الشوقي يزغنو لاون ورومين غور حثما الدوغ ميس مدن فغير كان هذا الزرع الفضنا في اللي يفرن ارتد درتي ويصوضي يسف الديار يمربضن الزغدا غنوصني غاسي إذا كيدا شو يلن يفرح يبوض الفغيس إنا يكسال ذا ويق نظلن ثورا فهمغ فاقا ثفراري ثوغل فلن أتجعل ضور السيناغ ذا نويذ المولود فرعون ذيون جيزموننا يستيزيه بالتوسن يموت يقيم داخل النار اسمي سيزغو لون الشعشع وذرار النار ذا النور يسيد يغالن هيا اش كان ضربوا يهديك اش غتخدموا صافا هي صريف هنا شي ما شويه تسنا فهمتش فين يا فين هاي. الوقت فين الوقت وقت روح رايبو يثراون خالد اسمنا كيني اسمي ودها الجوهر الليس بولتماس الليس بولتماس مولد فرعون بو يثراون ديما غير فيكي ديرنا ها هيك في مي ديرنا تبيبي ثما في الشوق تحمي ما تيوث حمل ما تيوث مي تيوث تينا ربي حارتي يجمي وثي فلاسي ديرنا سنة سنة تولاس اكو سين ورش صافي هكاتيس ومن بعد يكرد الفامية يكرد نتا إذا خدامة كون كخاب بس يكرد زوايا كذا مغبون ماشي ذا مغبون ومع هذا فلاح يخدم ذا فلاح في ثمورث يسعى الخليوين الفامية ناس مجايك مجاي ونسارة وين يشعر ويضني ذي الفامية نار بادوك كني اسمي غرا في فاصل بويا ثبار ثفاث ومن بعد جماعي وكاين فاميليا ويش وين كسي فامياس يوا يصغرك يصغر ذاكي دي ثوريرتي يصغر ذي وريرت ثاني يصغر ذاكي كثيرة ذي وريرت لكن ها هذا عبد المؤمن ديه بوذريس يتنضك ذاكي الجهه قلنا حمين تاكل غاشي لقبا يصحى تيسا فارنوس تيسا فارنوس تيسا سروايا كين هراوان لاش شي تزقواث كيف كيحو ومن بعد يمس فرحي السجوجاس
يجوج هكا ذي فامية وثمطط تشبح فيها حمي فامية تروحون على ثمورثاقي تبوذريس تروحون فضاء غرس هذا وين الزايا حاشا من يسمع هذا وين يفكى هذا وين كاين يتنزل دي ثمورث هذا رحنا هي تزرب اللول تما فاقي دارنا قلت ما نتيني ربي نسيت غرسن امزون ديني السن وين تيسن يرنو التمس مقرات هيبوتيس ومن بعد رتفن تروحون يخدم ذاكي يعرف وريرث يعرف بتشاه وريرث يبغى يتمزور سيبو دريس يبغى يعرف تعرف ذي مؤمن ومن بعد يخدم هاك ذي الجهة ذاكينا ذا وريرث تحميث غادي كان قارصة ذي وريرث المهم شي يروح على 4 ثيرات سي 4 ثيرات انت ويا تكردي كيرا كادي كيرا كرهنت نسيت نو كاميرومين خاطر يغرا يساق قروسي فاهم طاس تكون طرانيت شحال بريدي روحنا ثنغان يروي سينا يروي على الجزائر هاكي يروح حسن داكي الذي الجزائر يخدم ذينا يسقابايثن يقارسن يهدور يقرحان يسني قار لناس ذا شي الناس نكوني لحي ذي ذمن نسيدي سنو يفان لناس كون ويسام تيجكيني الناس كون يختفكان سام الزردوم يكون يختفكان لناس واي يحكمن الجزائراكي الناس نكايا كي تحكم سكواس ميد كاردونيث كتحكمها اسكواس تو غايصرمون هذا كيف في ثنار نغانت اتصل له ضغري فيه ثنار صح الله يوا غيقبل يدي يمث يروح يموت باباس تاع السنت يموت باباس هادي يروح دي خليه إذا ساقي داقي التوريث يسوي دادا أو 6 زين 4 مجاهداتين دادي سكا غير ذاكي نسي بودي سيسياح بودي تمزيات إذس ناس سيكال ميدي بنهار ذا دات دشرتي وين كرا الموغريسيا كرا السين يبقى دار الدرس باش ينطيبه بس اخا ما جي هنا يشميت كان يبوس ويزي غير كريس يكفى كان سيبني هكا ديجير من بعد ميدي بلصاخة ميقي من سيون نجا بعد دايس يروح نصرد على القهوة بوسيف عاد السنة فيا وين مني تهدي السعدان في خجا سعدات ستيت فيه مجنونين طرد قد عرفت قهوة بوسيف سين بوتي غير كيسا سين يثنر غا يعطي يموت هكا هكا الجزيرة يخدم أين ولا يخدم حداك يخدم كمين الخالي مستوح غير ورس هكا عم كيردوك ومشطوح ومقور تروحو اسمي يبنى خاما كيداكي يمكن ساعة 10 سنة ديال عمري تسوي غدي دري من سيه وليرت ميتكمين يبني هاكي خامنو السال هادي الشقاع جيدة أزداوي عذريم سوي ساعة يخلصو ما الصوت نمذا خايك ساعة يخدم سنين خدام إما تزوجت تمثل نيش تماسوك زوجت هاكي ماشي من بعيد رحت صافي مقاربة فامية لنا نتساي فامية سحبابها الفلاس أمي تاكو كون داينا دنار راهي دنار كون داينا عاد نكس كركزي والشاهد التوريث مساوى عمر غاردين دغا يزوجها كاين إذا غنخدم غير السن كيف لأن يخدم وركزي ويخدمها هذا نحبس جيبنو مكان هذا Alors, faut un peu. سي بون هذا كان في ما إما يجيت يعني تفلس ببيث تجاتيث حمديث ومن بعد ما تيوت ناس خير وليجما خير وحبو ليجما يوتي فرح ميتيوت ويد كذا يدير ومن بعد ندير السامور يستفك عزيز فلس حميد ماشي لي زياد حميد واش ويت حميه من نسا اسمي يما ماكين إما فراون فاطمة En fait, elle dit, c'est Titi, dont le fils du pauvre, c'est celle qu'il appelle Titi. C'est celle qui dit, elle vient de dire en kabyle, c'est celle qui dit « Mon frère, que Dieu me le garde, m'a frappé ». Elle ne pouvait pas dire « Mon frère m'a frappé » tout seul. Dès qu'elle dit « Mon frère », elle dit « Que Dieu me le garde ». Parce qu'elle se plaint, mais
elle ne voudrait pas qu'il reçoive une malédiction. Donc elle le protège tout de suite avant de se plaindre de lui. Voilà. C'est un petit peu comique comme situation. Et donc c'est d'elle qu'il a parlé dans Le Fils du pauvre, avec qui il a fait son enfance, avec qui il jouait, etc. Voilà. Et donc El-Johar, c'est la fille de cette femme-là. Voilà. أكيد هما Voilà. Voilà.